ستر رب په نامه په سلامونو او نیکو هلو مو هرکلی کوم په دې هیله چې د صحت او عافیت لباس مو په تن وي. Reviewing time related phrases and expressions. د غصې د حالت مطابق عبارتونه او اصطلاحګانې. Lesson number 10. لسم درس. Asad was furious or angry to him. Asad was furious or angry to him. Asad هغه ته په قهر یعنی غصه شو. اسد ورته په قهر یعنی غصه شو. Nothing is like that. Nothing is like that. Nothing is like that. هیڅ شی داسې نه دی، داسې څه خبره نشته. He shoved the money. He shoved the money. هغه پیسې وغورځولې. This is pride. This is pride. دا کبر دی، دا غرور دی. Look at his status and look at his speaking. Look at his status and look at his speaking. حیثیت ته یې ګوره او خبرو ته یې ګوره. He insulted me. I never leave him. He insulted me. I never leave him. د زما سپکاوی کړی، هیڅ کله یې نه پرېږدم. هغه ما ته کنځلې کړي، کله یې پرېږدم. Who said this to you? Who said this to you? دا چا درته وویل یا چا درته وویل؟ You and your dare. You and your dare. ته او دومره جرأت. Enough is enough. Enough is enough. د ډیره دکړه نور هم دومره بس دی. None of your business. None of your business. ستا پکې کار نشته. Remember my words. Remember my words. زما خبرې په یاد ساته. Keep check on your tongue. Keep check on your tongue. خوله دې بنده کړه. د ژبې د خیال ساته. What you are. What you are. ته څه شی؟ I will beat you like that. You will keep it forever in your mind. I will beat you like that. You will keep it forever in your mind. زبا داسې وهل درکړم چې د ټول عمر په یاد وي. I'm not afraid you. I'm not afraid you. زه له تا نه نه ډارېږم، زه له تا نه نه وېرېږم. I will slap you. I will slap you. I will slap you. په سپېړه به دې وهم، په سپېړه به دې وهم. I will box you. I will punch you. I will box you. I will punch you. په سوک به دې وهم. Do it if you are bold enough. Do it if you are bold enough. که ته دومره جرأت لرې ته یې وکړه. Go away. Go away. ځه ورک شه. Don't shout. If not, I will break your neck. Do not shout. If not, I will break your neck. چغې مه وهه چې سټ به دې مات کړم. Sit silent. Otherwise be off from here. Sit silent. Otherwise be off from here. چوپ کېنه کنه له دې ځایه ورک شه. Know your status. Know your status. Know your status. خپل حیثیت دې وپېژنه. How dare you abuse my brother? How dare you abuse my brother? ته څنګه جرأت، تا څنګه جرأت وکړ چې زما ورور تا دې کنځلې وکړې.
تا څنګه جرأت وکړ چې زما ورور ته د کنځلې وکړې. Get off my sight. Get up my sight. Get off my sight. زما له نظره ورک شه، زما له نظره لرې شه. Mend or sew your mouth. Mend or sew your mouth. خوله دې وګنډه یا خوله دې بنده کړه. Do whatever what to do. Do whatever what to do. لاس د خلاص څه چې کولی شي ویې کړه. I will see. Go out from here. Don't make me crazy. I will see. Go out from here. Don't make me crazy. زه به در سره ګورم. ځه ورک شه له دې ځایه، ما مه لیونی کوه. Our messages. زمونږ پیامونه یا زمونږ پیغامونه. Tongue and pen are the best sources of feeling and thinking. If you have power or control over both, so you will be saved from many problems or issues. Tongue and pen are the best sources of feeling and thinking. If you have power or control over both, so you will be saved from many problems. ژبه او قلم د احساس او فکر غوره سرچینه ده. که پر دواړو واک ولرئ نو له ډېرو ستونزو به وژغورل شئ. Do good, have good. Do good, have good. ښه وکړه چې ښه ومومې، ښه وکړه چې ښه در سره وشي. Respect. No one is hungry to respect. If we respect each other, we may prove our humanity. Respect. No one is hungry to respect. If we respect each other, we may prove our humanity. احترام. هیڅوک د احترام وږی نه دی. که د یو بل احترام وکړو خپل انسانیت به ثابت کړو. ستاسو د حمایت او همکارۍ نه مننه. ستاسو حمایت زموږ دپاره د هر درس لایک کول دي، هغه د نورو ملګرو سره شیر کول دي، او ستاسو بریا او کامیابی زموږ هیله.